Yaşasın bizning kolxoz. Вақытылымдар нұрым үтім, қыш язарды күтім әр уақыт. Ағасыдарда алтын сәстәрімді күміш, күз язарды болмай тоқтатып. Ағасыдарда алтын сәстәрімді күміш, күз язарды болмай тоқтатып. Бараштарың қағылып күйді, көздерімді ешірем әр уақыт. Секундтарды ғына, минуттарды ғына, сағаттарды болмай тоқтатып. Секундтарды ғына, минуттарды ғына, сағаттарды болмай тоқтатып. Деді бұл ерге мәңгі келмегенді, біздің ғұмырды бір уақыт. Бір-біріміздің қадірлерін білейік, уақыттарды болмай тоқтатып. Bir-birimizдің қадірлерін
Barhala yaşlık yıldara Xatirde haman mektep yoldara Dörley ko'ngilda Әлі бүгінгі Өтмір вақытта Вақта ойдара Уйылдарында Қабатланмастар Пайдахыл пайда Ей хабақташтар Пайдахыл пайда Шаугыр келешер Ойнап көлешер Оқыған сақтар Пайдахыл пайда Шаугыр келешер Ойнап көлешер Оқыған сақтар Yerine koreşayne Her bir şatlıkta Doleşayne Mengege şulay Tutlukta dolak Darhın yağıra Değişayne Bu yıldarında Kabatlanmazlar Fayda her fayda Ey habaktaşlar Fayda hum fayda Şavgır kileşer Oynap keleşer Okugan saplar Fayda hum fayda Şavgır kileşer Oynap keleşer Okugan saplar Vayırhalarda Ömer yoldara Yırak kalhala Mektep yıllara Israşıldарға Eydey көңілді Havanmay diken Yaşlık uydara İtterge düşüp Hislerge kusip Hağında rahat Ey habaktaşlar Hağındıra gel Şavgır kileşer Oynap keleşer Okugan saplar Hağındıra gel Şavgır kileşer Oynap keleşer Okugan saplar İtterge düşüp, isterge kusip, hağında rahat. Ey habaktaşlar, hağında gel, şavgır kileşer, oynap keleşer, okugan saqtar. Hağında gel, şavgır kileşer, oynap keleşer, okugan saqtar. Ey habaktaşlar Şəhərni aşağıda avul, avullarda var da var. Süt may qaymaq, it həm hikmət, il yutarlıq balıda var. Süt may qaymaq, it həm hikmət, il yutarlıq balıda var. Жырға көміп дүняларына, орамнардан жырлап уз. Yaşasın jirdə avullar, yaşasın bizning kolxoz. Yaşasın jirdə avullar, yaşasın bizning kolxoz. Dostluq, tuğanlıq qaderin avullar
da bileler. Gürlep uza saban duylar, gürlep uza emeller. Gürlep uza saban duylar, gürlep uza emeller. Şırga kömep dünyalarına uğramlardan jırlap uz. Yaşasın jirde avullar, yaşasın bizning kolxoz. Yaşasın jirde avullar, yaşasın bizning kolxoz. Kolxozlarsız yaşap olmay, birdemlikte bizning kuch. Ayrılganni ayu aşy, gürlep bara bizning ish. Ayrılganni ayu aşy, gürlep bara bizning ish. Şırrak kömep dünyalarına uğramlardan jırlap. İşlegan 335 gün, bu yıl %68 gün işlegan. Zur rahmat, mana bugungi kunda şu avulning tiragi. Ol Zafferma, ol traktor bilan ana shunda borada salomon keltiradi, tirisin to'ga borsin da ishlaydi. Kishisi kelmasa kishisin borib oladi, kishisi kelmasa o'zi tutadi ishlaydi. Bir vaqtda ayrilib turmish. Shu vaqtda o'zining bitindi podsobniy xo'jayinisi bor, onu olib boradi. Zo'r rahmat Marisinga. Bundan so'ng da sog'liq bilan birga islarga Портрет прямо. Да. Marshda почет gramisi biraz o'qib ketgan borsa da bundan so'ng kelgan kishilarning mana shunday o'qiydi содержаниеda. Награждается Кинзябаев Марс Хайрулович за высокий профессионализм, безупречную многолетнюю работу в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Урал». В связи с празднованием юбилея деревни Исламгулова желаем успехов, новых достижений в вашем нелегком труде, счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким. Зур рахмат, Марс. Ganiyev Rashid. O'zi shofyor, o'zi mollarni qurdirdi. Zo'r rahmat. Murdagarayev Rayan Safuonovich. Kladavoyda shundan nashi Istanbul avında bütün ishlarni ishtiruvda aktiv qatnashadi. Mana bu bugungi bayramni o'tkazuvda da zo'r ulush kiritdi. Jamil molchilikda zo'r rahmat. Gazida Fanil Habirovich, mexanizator. Yosh kuni chachuvda haligi vaqtda pishan hazırlovda. Ganiyev Zinnatullah shunday yo'q содержаниеda gramta. Zo'r rahmat avulning starosти, haligi bitinda molchilikda ishladi. Haligi vaqtda nindi ish qursaqda yugurib turib, klub oldida og'achlar o'tirdi bitdilar. Olib qaytib, zo'r rahmat. Dünyalarına uğranlardan jırlap uz. Yaşasın jirde avullar, yaşasın bizning kolxoz. Yaşasın jirde avullar, yaşasın bizning kolxoz. Yaşasın jirde avullar, yaşasın bizning kolxoz. Hey!
Сал Уралда яқты таң біліне, түн көтере сірлі япмағын, көкшіл урмандардың ситтеріне құяш іле күміш алқағын. Шадыра тұман яшыл уйхудардан, қарт юлсылай үрләй таударға, ер уяна абан турғайдары шат ерменен сығай аланға. Қиғыр бүркіт ұса сағылдарға, аққыш юда тәрән күлдерді, елек міше тыны сақландарда, көбәләктер унай гүлдерді. Ерім, Башқұртстаным менің, бейік тәхин güzel ғұрурда, баш үстіңді мәңгі құяш хинің, хүнмәth үсін сыққан ғымырға. Ағиділге көрем башын халып, диңгіз көк шаулай бидайдар, малдар ері күту болып, гүрләп тұра қамсат туғайдар. Ұфық бойлап вышқы көтәрілі, фонтан ата үрге ермайын, Башқұрт нефті алыс Сібірге сәлем ите білден күн хайын. Көп мүбуат қылған күйін тыңлап, жоқлап ятқан таудар белінен, парауыздар өте парлап, электрлі құрыс yol менен. Зәңгәр көкке үрлі биікке, Яңы Мартин, завод домнылар, түділіштер ейілі кеңлікті, илім үтә нығый нұрлана. Башқұртстан Ленин байрағынан мәңгі бітмәс қуәт күс алып, қол тұтышып достар менен коммунизмға кетті қозғалып. колхоз. Победителями соревнования среди индивидуальных предпринимателей, крестьянских, фермерских, предпринимателя главы КФК Махиянов Ралис Мударисович. Искренние поздравления. Лето 2000. Сабантай мына яңгыр яуып тора битинде, Шәшуйда яңгыр яуып торды. Радифу Амирзяновичу. Сабантайга бер катар уңышлар белән килдек. Сельский совет. Ярты колхоз килде мына, бүләкләр алырга. Шәшүлекләрен тикшергәннән соң бит 3нче урынны бирделәр безнең хозяйствога. Яңгырлар арасында яңгырлар яуып торды быел. Һич күрмәгән яңгырлар булды. Еще один ерте төштек, егетләр тырышып эшләделәр. Менә зур рәхмәт аларга. Алла бирсә күзне көтәбез инде. Җыеп алгач уңыш булды дип әйтербез. Он стал чемпионом мира в своей весовой категории. Яңа аграрный булып дисек шей башлана. Приветствуем нашего спортсмена. Кадры решает все. Теперь бар, именно Сталин. Наши поздравления.
Барлық специалистлар тырышып эшләделәр. Техниканы кыштан әзерләп куйганнар бит инде. Әйтеп үтәргә Халил Гатауллин. Шуннан бит инде агроном яш кенә генә Таһир Ширләп район Сафоновичны куйдык. Зур рәхмәт. Беренче ел булса тырышып эшләде. Һәр вакытта бөтен җиргә дә өлгәште. Менә инде бер 2нче урын алу. Аның заслугысы беренче җиңү уенда. Зур рәхмәт аңа. Ярар, зур рәхмәт сезгә уңышлар. Менә халыкка хүз бирәйек әле. Нинди уңышлар өчен грамоталар алды икән, әйдә әле бер-ике хүзендә шәһәр. Менә быелгы Сабантуйга мине дә чакырдылар. Монысы мәтрәгә. Кем балаһы? Мен Светлана. СПК Урал Шатманнан. Бузау караучымын. Рәхмәт, менә безне дә бүләкләделәр. Исән-сау эшләргә булсын. Спасибо большое. Яңгыр туктый менә, матур. План үтәлдеме бер әйтерле? Нисек? Үтәләдер инде. Тик тә малга чакырмаганнардыр. Ярар, сезгә зур уңышлар. Номинация местные верховые лошади. Второе место Шаймарданов Нур. Кличка Зингер, СПК Урал. Третье место наш легендарный Шаймарданов Наиль, кличка лошади Тулпар, СПК Урал. Ошо ярыш спортында безнең ветераннарыбыз бар, елдан ел катнашып килгән спортсменнармен давайте танышып үтәйек әле. Үземнең колхоз Уралдан битендә. Наил Шаймарданов. Так, әйдә тотыгыда. Нисә еллар буена катнашады уже? 3 мәртәбә Терра-Башкириягә бардым. Даже Терра-Башкирия? Терра-Башкирия. А менә шулай елда катнашасызмы? Мекада елда. Почти елда инде, былтыргын айтып булмады. Менә был увеличение неме кайдан башлана? Увеличение менә шундай. С детства. С детства атларда. Атларны нык ярата. 20 ел почти конюх булып эшлим. Атларны яратам инде. Безнең конечно менә колхоз Уралда атлар көтүе Исламулдан китте. Оптимизацияга кирип китте бит әле. Кирәгәйде Исламулда. Нисек менә инде атларның үрсетүе Кооператив Уралда. Атлар, былтыр 40лап кылым булды инде. Быел әзрәк инде пока. Кышкыны сыгарасызмы тибене биргә? Яңа елга хәле көтәбез инде. Йөриләр инде шундай яланда. Менә шундый ярышларга һәр бер елны бер атнаны аерып тотасызмы, или беренче запас тотасызмы? Нисек була менә? Спортка бит нисетеки бер ни бар, бит. Барыш. Моторрак атларны шаба торган атларга тәрбияләйбез инде. То есть аларны тарантаска йөкмәйсез, нагрузка бирмәйсез. Җайлап, шуны шанага җиккәләйбез, әйтәбез инде. Ул той вакытыннан ук сайлап ала үзенә матур тойны. Шуны өйрәтә, и шул уже спорт атына әйләнә. Әнә бер-ике һүз менә. Һәлим менә үлешине бармы атынан? Бар, Катнашкан бармы шуны сабышта? Мин беренчегә әле вообще бай. Елда барам ни нәтиҗә берми. Куркып бара әзрәк. Быел беренчегә әле. Сабантуйда катнашам. Элек менә үзебезнең колхозларда ярышлар үтә торгайны. Теге удобрение колхозы буена башлап, Сабантуйга кадәр сабыштыраларны. Әле 1-2 километр була инде, әйбәт. Исламулдан башлап тегендә хәле шабышты. Анда да беренчелекне алдым мин. Минең истә калганны Тулбайлар килә торгайны. Тулбайлар, совхозлар, второй Джамскида киләләр. Байзитлар килде анда. Алар менә какой-то породу истерәп атларны китерләрне. Алар да атлар шабый бит инде. Битне рапылып китә торган теге. Беренче урынга сагалар да. Шулай. Безнең чужаклар. Однако урынсыз кайтканы юк инде. Бер елны да менә Уфада, Терра-Башкириядә катнашты. Шытай 4 кубок алып кайтты. 4 кубок алып кайтты. Бер миндә
2-нче урын алдың, шуна 3-нче урын алды. Быел опять мына 3-нче урын алып кайтты. Яра. Ярар, зур рахмат сезгә. Яра. Атларның шулай йөрергә кирәк. Ул битендә безнең неотъемлемая часть нашей жизни, авылда битендә дип әйтәйек. Ярар, зур рахмат сезгә. Şoklarda ayaz buğla, başkayımda tuman bugün, tanış ak tuman, yumuşak ak tuman. Şoklarda ayaz Жырлар жырлап жеңсіз қанып, ішіліп үйірі тұршылар. Жырлар жырлап жеңсіз қанып, ішіліп үйірі тұршылар. Жыр білән қызмәтіні бәйләп, қот яши қалғышылар. Şaşıkan kırlar
Фанфис, Шотман ауылының старосты, наблюдательный советінің председателі, ғымыры набитінің главный инженер болып шады, әзірек серлегеш. Хаман үйінде ятмай, колхозшыларында ярдам еті, рахмат аңа. Үзе білән, сілер сөйгіз. Әлегі уақытта нендей вазифалар өте берейбіз? Нендей ішар қиратабыз колхозда? Әлегі уақытта председатель наблюдательной комиссии деп қойылар бөтен, староста деревни. Өзімен инвалид болсам да, жүрегі боламын. Неше ел пенсия дайынды қар? Неден берлейінді. Ұныттық даже. 56 жыл бердім. Әлі мен 52 яшта мен неге шықтым деді. Социальный пенсия. Соны қарымына неге неден пенсия Ладно. Дауым етейік шылай ішлеріне. Ана сол көргенде бәрекет бейдім. Вот. Движение это жизнь, Тиллер. Действительно. Кіріп қаламыз историяға. Историяға кірмесең ұтасың давай. Қошан ревизия кіреміз, әйбітте өткеріміз. Мен қошан дейсен барам енді? Мен жылы уақытта. Ноғит, молларын өйтпіз, моллар тұшқылыққа кірмеше. Зимовкаға кірмеше өткері бұлмай? Бұлмай, зимовкаға кіргеш. Лагердан қайтсынар енді? Лагердан қайтқаш. Әлі мұлсын, мәйтам неге техникаға қойыпсынар. Yılı vakitte teknik veririm. Azal karıtan mı? Azal karıtan mı? Tügerimiz, kayvası karşıda yapayım. Ладно. Ешкілерді кәм нетмәйін. Секретный отдел. Олар Бог. Мәгет ер екен. Колхоздар турында. Колхоз ішлері турында. Колхоз. Барабыз енді. Біздің бухгалтердің шөйтеннен шөт алып барып, сөйтіп, сол елдағыша кредитлар алабыз өйтенде мына жазылған шешелерге ұсынамыз. Шына бетінде государство субсидия, әрбір неге субсидия алып, субсидиялар берерін, субсидиялар оформитабызында. Государственная поддержка несек хитлер мына. Әдірек государство лицом к колхозам бұрылды ма, yok mu? Бұрылға тырышайын бұл. Тырыша? Бір уақытта да жоқ деп етмей. Береге тырыша. Оқыша көбейтінді қазір. Колхоздар, колхоз деп етмей, кооператив деп етірек районда. Где-то бешогын айындалар. Қалғанна бетінде фермерствойлар занимался етері. Основной фермерстволарға дейін де государство шындырақ қора штабетін алар фермерларға көбірек ярдам. Но бізге тоже енді ярдам жоқ деп әйті болмай, например, семена алауыз екен, семена шуны субсидия береді. Горючийға әдел бар, қадыр паютарын деп аталайын ол барсы бірге құшында. Бұда бір нәрсақ тоже субсидия оформителінің дәуіріне Шына бетінде біздің хозяйство, племенное хозяйство, сементальских пород сотауыз. За содержание тоже субсидия берейінді. Әлік бетінен бухгалтерия шкафлар толы шылай қайғалар үйліп тұрайына. Яңа технология дәрек ярдам етемі? Ішін еңгіл етемі? Компьютеризация. Әйтілге керек ярдам етейін, потому что не бетінде. Тұрмыш алға бара. Не бетінде алға. Кешетеге мына счетный машиналарда өтіп едім. Компьютерлар күштік бетінде. Шуңа көрәнлейін. Заманына қарап басыған енді. Упрощается. Біз енді, конечно, требует теге бумажның да болсын, нан да болсын, біз енді отчетларны көріп электронный жібереді дейді. Ол жағында оңай қолайлы. 40 километр менеке әмбек барып татырмыз. Уфаға да бетін кешелі тұрған екен бір әпшіп. Болды ма? Уфаға бара керек. Құлай, тұрамыз все. Бәрәбіз. Құлай. Ярар. Зор оңыштар кәдіге. Алдағы іштар кәді. Колхозланы давайте торатмайық, шетейік.
Саламағат, Зафар ағай. Шунан, бүгінгі октябрь айлары етті бітіміне нендей ішлер қойынай біздің колхозыбызда? Zamanın uzun işleri indi. Bana her 20 aylarını jeybettік bütünді kulturalarına aybetine almış gelip çıktı. Yata 32 min keresi sitner. Başlık jeyip aldık. Bu yıl buraya aybetine oldu indi. Buna çalıştırıp qarasak, әлі соңғы bir 10 yılda 15-20 mindən артмай тұрған балғыз бар. Bu yıl 31 min. Өткен yıl бітінде Засофа болды, анда başı 5100 sitner ғана жейіп алған оңышына. 5100 bilan 31 minni çalıştırıp qarasak, aybetine buraya oldu indi. Халыққа бергені жетешек, әлі бүгін мына заседание жасап алдық, халыққа 6000 ситнер ашлық тараташақпыз. Бұл абышын таратылары 2600, 2500, 3000 тирасы. Кішіге көп ме керек, полностью берелешекпіз. Енді пай жерлеріне ашлық берешекпіз, 2 ситнер әрбірнеге, әрбір пайшекке. Колхозда имущественный пай бар, земельный пай бар. Bir земельный пайға 4 гектарда 4-7 гектар жерде башыне болады, bir кішіге болады, bir пайшыққа. Әлі күнбағыш операйтабыз, күнбағышын жартысын жейіп алдық. Август айы себеплі күнбағыш күткен урожайына беріп бармайында, где-то әлі 12 сетнер тірәсігіне шыға гектардан. Бек мотор олып өскен күнбағыш. Кептейіне 1 августтан 6 сентябрь қатылы бір яңырдай олмады, естісі болды нашы агрегатор фирмаларда ремонт ішлері бара. Фирмалар маларына қышқылыққа қабыл етірге әзір. Мал азығына келгенде енді бұл ел 2 yıllık, 3 yıllık мал азығы әзірленді. Бұл бек әйбәт. Yılda mal azığı жетмей тұрғаны, фураж да жетерлік, селос да жетерлік, сенаж да жетерлік. Ішілерге мал азығы бар, продукцияларға малшылықтан, Аллаға шүкір бетінде малшылық сақланып келген, мұна малшылық сақланып келгеннен гіне халыққа іш бар, ауылларда көп жерде бітінде іш табалынылар, мекі ерлер, қадыр кетерлер. Біздің мұна шында ешен халыққа жетерлік іш бар. Әлі өзімізде ішшілер жетмеу себепті шеттен кішілер кетіріп те эшләтәбез инде бұралла. Где-то бір яңа елда не таратабыз бітінде, бөлек таратабыз, ішлеген кішіге көштенеш бөлек түгіл. Көштенеш таратабыз, бұлтар 115 кішіге көштенеш таратабыз. Значит, 115 кіші 100 күннен де әдірек ішкіні болмаған, ішкіні 100 күннен де ортағырақ болған. Ярар. Ауылда іш жоқ дейлер, ауылда іш жетерлігінде ол. Не обязательно колхозда ішлерге керек. Умарта тұтып бола, мал тұтып бола. Ауылда ақша жетерлік, ауылда бар тек ішлерге керек, тұршырға керек. Қойда ішлемеші ақша берелер. Шәрді мұна олтан тұрып шығып кетелер ішке. Өмірді қайтып көрелер. Мен әте келді деп ішке барымышы қолармай менің малайым. Ауылда бітінде олай түгіл. Более мен еркінірек, 9-ға ішке шығалар. Шіріткеш қайтып кетелер, енді шығылса тұрып қалалар. Нашындай қалар. Ауылға қайтығыз. Ярар, әдіне өткен сельхоз работниклар күннәрімен құтылайбыз? Кеше бәйрем болды бетінде. Ауылда енді шақмасын орауыз қарыз. Ярар, зор рахмет елген. Башына жеріп кәш. Мүмкіндіктер болған шағында да келмеді шул шетте қаласы. Мен бірікмей кім біріксін жерге, мен битәлі ауыл баласы. Шаушулардан әр шақ шетте тұрам, көңіл тартмай кәйіп сафаға. Иртән шығып кетсәм кешке инде, аны ойлап қалам хафаға. Ауыл бітіп бара, исәр диләр, не қалғансың сиңа шушында? Ақылымны әлі жоймағанмын, аңым дұрыс, өзім хушымда. Өз жерімдә генә қадірлімін, өз жеріме генә керекмін. Ауырлықлар келсә миңа таян, элеккечә сиңа терәк мин.
шет жерлерге илегелмәс идем. Мин бит шул ук авыл баласы. Мөмкинлекләр булган чагында да килмәде шул читтә каласым. Барам авыл урамыннан, юлларында кар икән. Авылда туып үскәннәр арагызда бар микән? Авылында яшәргә дип берәрсе кайтмас микән? Хыялыйдай күккә карап, ак карга ятмас микән? Юк, кайтмастыр. Моңарчы да кайтмады бит киткәннәр. Хәзер инде бик күпләре шәһәрне үз иткәннәр. Шәһәр инде матур, бу турыда сүз дә юк. Өстә бөтен, тамак та тук, карап торган күз дә юк. Барам авыл урамыннан, юлларында кар икән. Иткәннәрнең күңелендә шатлык микән, зар микән? Авылда туып үскәннәр арагызда бар микән? Яз җитсә дә, урамнарда әле һаман бар микән? инженері Таулин Халил Губаевич. Башқұртстанның от қазанған механизаторы шауылда туып, шауылда өсті. Мәктәпні біткен ке қайтқашта механизатор болып іштей башлады. Башта бригадный подрядны жетәкләді. Ondan соң енді мына соңғы елларны баш инженер Елімбеков Анфис черләп кеткәч баш инженер болып қалды. Әр нешенче ел Халил ішесің? Баш инженер болып? 14. Мына әлігі уақытта сақланып келген техникаларда оның зор үліші бар. Мына өзі сөйлер техникалары турында. Так, бұл қосанған нешенче елға комбайнлардан давайте. Комбайн 12 жылға. 12 жылға. 12 жылға? 12 жылға Полесье комбайны. Полет? Полесье. Полесье. Белоруссия. Беларусь производства. Ну, әлігі вақытта шағата енді тұршып жаса деп айтасың саған. Комбайнера? Комбайнера кім? Артур есімді малай. Абдуллин малай. Абдуллин Артур малай. Ну, как белорусский комбайнерның качестволары? Нью-Холландтардан қарағанда сравнить бола ма? Нью-Холландтарға чағыстар қолы. Ондай бір не жоқ. Бұлай металла, ибат көбегенде бар нюанслары, так вот. Баштаған мәлі ибат ішләді енді онсылар. Ну, әлікі нивалармен сравнить еткенде айтын комфорт лучшырақ, намного. Кабина герметичный, курна. Бұтағына ибат енді. Әлі бұл... Двигателлер нашар болды енді. Кешене осаптырлар Әлі бұл прямой жатқа ғайын, дейбіт уже? Қорылған.
Так. 8-нче елда комбайн, Нива комбайны, Нива эффект башта Сулеймана башлады балевлен. Уны эшләгәндер, уны 7-8 елда шундан бит нигәрәк кирәкми эшләде. Әлеге вакытта исән сау эшләп йөри бит. Ничә ел, 14 ел кадәр. Авылда соңгы елларда механизатор кадрлары кортайды, кеше юк. Яңа техника утыртырга кеше юк бит инде күбрәкләр Себергә киттеләр, күп егетләр. Но менә әлеге вакытта нашы Акрс комбайн әле бу 3нче ел сезон эшләй. 5нче ел. 8нче ел. Кызмактай. Кызды. Әлеге вакытта кеше булмау сәбәпле инде баш инженер үзе утырды шу комбайнга. Уборка битүгә бара где-то 85 тирәсе уборка җыеп алынды ашлыклар буйлай төшкәннәр. Уртача урожай әле 26 центнер килә һәр бер гектардан бар инде. 30дан артык поллар да бар, ну бар 20 тирәсе белән биргән поллар да бар инде. Менә Халил сөйләр инде бу комбайн турында. Нинди производство бу безнең? Бу акне растил машинасы, российский машина, комбайн бит растил. Акрос 550 дип атала. 18нче елга, ушулай булайын, 18нче елга выпуск. 5нче сезон эшләп бит. Булай нормальный комбайн. Хат яман булмай. Шу. Вакытта эшләп бит. Әле нинди туп-турга Прямой комбайн. Прямой. Погода позволяет кенде йөрүндө. Шу. Математиклар эшләп, математика эше 70-нче елда тирәсендә салынган, 72-ләр тирәсендә микән, 70-нче елда тирәсендә әлеге вакытта эшләп ята инде. Отопление бар. Дөресен әйткәндә районда единственный озакка хәдиләрен математикалар газ белән җылытылган. Газ белән җылытыла. Җылы территория tal кирәк дополнительный буржуйка бар. И такырная станоклар орында инде. İşte 2 такырная станок бар, токар бар, әлеге вакытта эшләй. Вакыт эшләрне эшләде шуның белән. Рабиев фермер дигән токар эшләде табиннәр. Вакилевич 58-нче елга бетинде пенсия булуына карамастан коман эш урынында тырышып ята. Аның карамагында инде менә мытымга башка неләрне җыштырып карый. Шул. Кайткан кира службадан трактор алдым. Киткәнчә дә эшләдек бит. Киткәнчә дә эшләдем. Киткәнчә дә эшләп киттем. Халил нурына бригадир булып калдым, 14 ел эшләдек инде. Bir kayda gitmedik indi şunda avulda kaldık, avulda yürüdük. Simyalar bilen birgeler, şunda birgeler. İşte yatağız. Rival, Igor Tizmal. Konuşacağız diye sırayı. Kalkınma parası yigitlerin aşılar indi. Mexanizatorlar, texnika bilen de, malın bilen de, başta olar komanda ite kolxozun baş agronom Nasirov Tahir, Rasfarovich. Ko'p yillar, necha yil Tahir Xayrishisin agronom bo'lib? 7-yildan. 2007'den başlab, ya.
Стаж. Колхозның бош зоотехнигі служитіп қайтқан ке малшылықта işi башлады. Заочно институтны бітті бітінде заслуженный работник хозяйства башкери. Ана бүгінгі күнде фирмаларының соқланып қалуы, малларының кәммәуі. Да, оның заслугысы бик зор. В основном малшылықны улап бара бітінде. Өзі бір-екі сөз айтып кетер. Бүгінгі күнде несек нендей ішлер давам етәбіз? Бүгінгі күнде енді қысатуға әзірленеміз, малларны. Сарайларға қайтарға әзірлейміз. Погодаға қарап, бірінші қар яуғас кіртәбіз ме маллар несек? 15-16-ларында қайтамыз. Ноябрьнің? Октябрь. Октябрьнің даже? То есть хауық түшкеннен кіріп тұрмайбыз? Қар яуғандарын дегендей. Ладно. Филиус мына біздің тракторист? Филиус. Механизатор. Механизатор Истанбулдан келіп ішләп бері бетінде. Келіп ішләп бері деп лекко 2 бригада деген жоқ бетінде. 1 бригада болып жүрді. Стага метта ішлей. Беларусьта қышқына малшылықта Майыл Галиев Тумыштан берлі шушында деп айтсаң да бұлай енді яштан үкмәші неде іші башлады. Сен малшылықта ішлемәң беді ала? Бұзау қарады. Әр вақыт қышқына дірек бұзау қарап алды. Атлардың қиырын кіштір. Основном Беларусьта бітінде служитіп қойттан ке іші башлағандар бүгінгі күнге қатылы ішілер, кооперацияны алып баралар. Айтып кеткенен бетінде біздің Ингеш водитель колхозшыбыз Римовой. Ол енді айттық бетінде служитіп қойтканнан берлі машинада бетінде шылай беріп Римовой. Машинада бір Әлі қаман бүгінгі күнде де қоя барам десең де оның башы да ұртмай, аяғы да ұртмай. Шунда бар Римовой десең шыға да кете бетінде. Зор рахмат Римовой. Енді тағын бір 10 жыл ішлесең, әйбәт бұлай. Радиев, механизаторлы ішлей сол неде тоже бетінде қайтқаннан берлі неде техникада, ендегіне техникада ішлі бітмеді бетінде, кооперацияда оған бетін техникада ішлі бітті. Әлігі уақытта Беларусьта ішлей салам присавайтты, яз күні шешуде, қыш күні малшылықта бетінде, кормы таратыда, башқа ішлерде. Әр елні деп айтырға керек районда бірінші орын ала шашу бойынша тырыш жегіт. Мұна бірнеше елдар районда бірінші орын алды. Кооперативті, тем более бетінде Ривал. Служитіп қайтқанна, қайтқаш біраз неде ішледі бетінде, техникада ішледі, Беларусьта ерді. Т-25-та ердің бітәсін шылай бет. Шунан соң еді малшылыққа кіріп кеткен бүгін күнде мұна зап ферма Шатман тамақ мұтыфысында. Мұтыфылар екеу бетінде Шатман тамақтың қылар, Истанбулның қылар. Мұна ішлеріні іштіру қазіргі уақытта қиын бетен дайыр қылар, жетіп жетмей. Күнде кіміңдір артынан бара керек, іштіруға керек ішлеріні. Яңа ғына болып кетті бет мұтыфыда. Мұна анда тәртіпті көрдегіз, неме көрдегіз. Мұна бұлардан барсында да аның үліші бетенде, аның ішлеген ішлері. Рахмат, Ривал. Давай дальше ішлерге шылай. Өзі сөйлеп кетер бір-екі сөз. Колхоздың алдыңғы водителі Халим да шулай башқалар көп служитіп қайтқан ке машинаға отырғаны, ішлемеген машинасы қалмады шулай өт. КамАЗда да ішледі. Но основном зилда бітінде шулай өт. Зилда. Мынаның зил нешаншы жылғы? 90-шы жылғы зил яңа қайтқан машина көп тұра. Машинасын әр уақытта қорап беріп етінде. Өзі ішке қошан чақырасын шунда шығып тұра. Рахмат. Қазір пенсияда болса да ішлә беріп өзінде қоя бара ұшылай. Нашы егітлер тыңлап ішләмәсәр бүгін күнде может кооперативта болмасы. Зор рахмат аңа. Алдыңғы көп еллар бірінші орынға шықтым бетінде шылай. Не бойынша, ашық ташы бойынша, район бойынша. Зор рахмат. Шунан быйыл урожай несек көріне? Көп ташыра тұру келді ме? Бар енді әзірек. Біті әдіген әтелер. Әдірек түгілі көбі быйыл. Быйыл мұл. Сравнительно башқайға барағанда көпілдейді, көпілді. Құлаға шүкір. Ярар, зор рахмат әдіге. Құлай колхозға тұршайық.
Кемдер бара? Не профессорский вид, эветрак була бит күзлек менен. Колхоздың зав склады, заправщица деп тайрыз өтеймді. Әмина қайырына көп елларын ашында ашта бере. Аның үстіне бір уақытта да завшаста шықмай, саларка да шықмай. Әр уақытта да басында шутлап бере, ортағында бермей, кәмда бермей деген көк. Өз үшін тырышып ішті, зор рахмат, на пенсияда болса да ашта бере қадыр. Сүңгерлерді неше еллар болды екен, Әмина? 21 жылда, 22 ел, 13 сентябрьда 21 ел была. Даже сентябрьдің даталарын Даже білем, әйі. В общем, одним словом, королева бензин колонки енді, кинодар көк. Колхоздың дейінді, жүрегі бұлайынды, қан орына саларка бітті. Бұлайынды. Ярар, зор рахмат, оңыштар кірге. Завирович Шаймарданов. Шушы ауылда туып, шушы ауылда өсті. Яш жағында дырак. Шаққына еріп қайттың бит ал сен аяқ шиттеді. Шундан соң енді мұнашы кооперативқа келіп, кооперативтің түрлі ішлерінде ішледі. Комбайнер болып ішледі, тракторист болып ішледі. Қасым сотқа отырып, жерді әсірді, комбайнға отырып, ашлықта бастырды. Мына соңғы жылларда енді незаменимый сварщик біздің. Қазір ылғайып барса да яшы күнде ішке шыға, күнде алып бара. Кооперативнің тұтқасы, зор рахмат Завировой. Өзі бір-екі сөз айтып кетер. Қоя қарама біздің пенсионерлар ішлей, көбірек, ол яштагілер. Несек, әлігі уақытта неде іш бар башқарасыз? Комбайнның немеке әрі уатылды? Комбайнның поддонын жабыстырабыз, yorulған. Қасым сотқа переделать біз рулевойын. Кеш етерлік күнді? Аллаға шүкір. Шолай. Ярар, оңыштар хәдіге. Механизаторы Фанис Шигапов. Қазір бек ұзақ жылдар кооперативте ішлей. Яшьлер арасында бірнеше ел бірінші орын алды. Яз күні шашуда, жай күні жер ішкертуде. Бір қарасаң тыстап Пешапта, бір қарасаң Беларуста. Әлгі уақытта бітінді мұна жер сүруде. Фанис, қайда сүрасың? Силап жіберәлі. График бойынша елда шулай күзгі хөрөлләр башлана бит инде. Так, саналган тарих өстендә сыраменде. Бұл трактор нишенче елга по рождению? Тәдән оларак түгелме? Бір елга. Вот. Ничек техника? Түдәме? Техника. Түдемнеме? Яскына ремонтта биш сөтеп бардым. Рамдан баша. Мана битінде тәгәрмәстән гусеницалар күстер булай бит. Юк, булмый. Монда түгелме? Қарап берсәң ерейінде техника шулай Фанис. Кышкыны малчылыкта бит. Аларга азык тарата, яп тора, терес түгәләр. Беларус белән кышкына бушны. Мына бүтән яшәргә әйтегез әле, ничәп яшьләр авылда калмайлар ул, менә һеҙҙең күп. Гел каладагы сыгып тәяләр дә, шунда гына еңел эштәгән ябышып ятарга тырышалар. Авылда да эшләп була бит, яшәп була. Шулай бит. Мал асырыйлар булмай итеп. Ярату һәргә зур уңыштар алдагы эшләрегездә, әйтегез ватылмай гына. Эшәргә ятсын.
кооперативнің комплексті бригадирі, учетчигі Ризат Табзой Абдрахманович. Мына пенсияда болса да кооперативті ішлеп берей. Зор рахмет, Ризат абай. Нешегерек өтті бұйыл пассивлар, уборкалар? Бұйыл ел әйбәт келді, пассивларда әйбәт кіна өтті. Соңға қалып болса да шәшебеттік бітінде. 6 июньде шәшкен полиоларда әйбәт кіна оңыш берді мұна. Ең азақы полионы 6 июньде шәштік Черновойның арпа. İstanbul'da karıştı. Karıştı. Но енді башқа культураларда әйбәт өстілер. Кукуруз да әйбәт өсті, құмбағыр 9000-ға яқын почти. Башқа елларға бетінде 3000-4000 тирәсі. Мұнан тағы нәрсәйін. Кукуруз әйбәт болды, сенаж әйбәт болды бетінде. Әзірәк нелерді олдық, үлен ұрлықлары да болды. Донник, костер, вика. Башқа елларға қарағанда бұл ел ең әйбәті деп етілге алайын. Бірнеше айлығында мұна біздің кооперативті токар, фрезеровщик, тағын кімдер болып Рамиев Фәнөз шлей. Рамиев Фәнөз мұна шауылда туған жегет. Яш шағында Салават шәрінде ішләді бетінде мұна қар пенсияға шығып қайтқаш. Мұна шында кооперативқа келіп, кооперативті токар болып шлей. Өз үшін біле заводта ішләге шайбәтті биранған. Мұна бүтін уақытияқ ішләріні олап бара кооперативті. МТС-қа барып, қояндар барып, токыр үзләп, болт ташиттіп, магазиннан сатып алып береміз енді. Мұна зор рахмет аңа тырыш, күнда келе, көрші ауылда тұра бітінді бүгін күнде. Фәнөз өзі бір-екі сөз айтыр. Нешек бұл яңа ішігіз, қадыға? Мені құбыр бейір сағаш енді ол, неге өзімнің үспі қач қиын түгіл, уже иранғанмын. Неше ел бұл токыр ішінде? 30 ел. 30 ел. А колхозда бұнда? Колхозда 6 ел. 6 ел, е. Пенсияға шығып қайтқан ем. Сонан бірлі мына колхозда шақырдылар да, колхозда келді бендеске. Материал еті? Материал жете, талау. Ошарға барабыз, ошарға барабыз, ошарға барабыз, ошарға барабыз. Үйде отырма, шыны тәміне ошы ме? Ошарға барабыз. Ошақ баққаным шуның тәміне ме? Ошарға барабыз. Ошамасаңыз, дискотекаға бармайсыз. Ошарға барабыз. Ошарға барабыз. Әйдамамнарға да қолырығыз енді анда, еме? Ең толқынландырғыш мезгіл. Барымызда күтіп қалабыз шуны. Қазір кетеміз Ошарға! Сәйкіш әйда Ошарға. Ошлар шуны тәміне. Ошарға. Кешкі мероприятиеға, әме, шуны. Бодринки болабыз енді, әме, шуны. Шәпкіде настроениялар кіріп кейті, шуны. Замечательный настроение біле барабыз, короче. Ошарға. Ням, вкусняшка Ошарға. Оша. Кооперативнің столовая, анда механизаторларына обед уақытында кешке ашын ашаталар. Кооперативнің поварлары Рузалия, 20 ел ішлей.
Света 5-нче ел кеткенде мына быйыл 5-нче елда тұра механизаторлар алар белән бик довольныйлар, мактап кына торалар, кешеләргә әйбәтләр. Рәхмәт кызларга, молодцы. Күңелемдә мәңге калган әнкәм бишек җырлары. Тугайымның кышлары җырын мәңге тыңлап туймамын. Эй авылым картайма син, яңарып торсын илер. Урамнарда бер җырларыбыз яңадан язып килер. Эй авылым картайма син, яңарып торсын илер. Урамнарда бер җырларыбыз яңадан язып килер. Нинди тырышта булса да, һавасы җанга якын. Чишмә суы тәмле чәйдәй, тисә дә төшкә салкын. Эй авылым картайма син, яңарып торсын илер. Урамнарда бер җырларыбыз яңадан язып килер. Эй авылым картайма син, яңарып торсын илер. Урамнарда бер җырларыбыз яңадан язып килер. Çiçeklerday sibelgensiz motor tau itagında Söyleyminge aksirinler avulum haberlerim Ey avulum kartaymasin yaңарып торсын iler Uramlarda bir jırlarыбыз яңадан yazıp kiler Ey avulum kartaymasin yaңарып торсын iler Uramlarda bir jırlarыбыз яңадан yazıp kiler Uramlarda bir jırlarыбız yaңадан yazıp kiler Bugün 90'lar ot var. Boş tüyürgenleri Labitinde köpüsü malçılıkta kullanılan jigip malılarga mazlıq bergöde, başka işlerde әлгі вакытта отларны Азат Рамиев Туберев мына әлі Бақтигареев Зин Нур алар екеулеп отларны қарайлар. Несек быйыл үлән? Үлән күйі, бақшылар үй. Атлар көтеуліклері зор бітін әхрен мандай біт? Кескілікі қардаға түсіріп ябады ма? Әсәр елғалар бар, аулар байдан етірге ебіт. Құлынлар туды ма быйыл көп кіне?
Kolonlaw. 9 штук бар, ya. Әлемдә көтүгә кушылып йөри бит. Понятно. Ничәнче ел эшләйсез? Әле быел җәй кенә. Бұл атағының исеме нисек? Зингер. Ne? Mesela Terra Башкирияда бірінші орын алған атым. Әйтемдегі қалған төдекленлер как раз. Вот. Понятно. Ярату кезге оңыштар. Biz üzümüzde vaktanıp gönülmeydir maqtanıp Biz uramdan ötken sakta hayran kala tutkalıp Hayilderi, ilderinde gülderi Bul ilderde kızlar yırlayhan tuğastay dilderi Hayilderi, ilderinde gülderi Bul ilderde kızlar yırlayhan tuğastay dilderi Uramasa sıkkan sakta elle abındığımı Harığa havışkan hıgın elle havındığımı Hayilderinde gülderi Bal ilderde kızlar yırlayhan tuğastay dilderi Hayilderinde gülderi Bal ilderde kızlar yırlayhan tuğastay dilderi Sende yana yürek, sende yana yürek Yana yürek, yana parar nikarek İlderinde gülderi Bal ilderde kızlar yırlayhan tuğastay dilderi İlderinde gülderi Bal ilderde kızlar yırlayhan tuğastay dilderi Kızdı hurlap bulmanı, öbey hurlap bulmanım Şula ilgadan parada yigitlerdir bulganı İlderinde gülderi Bal ilderde kızlar yırlayhan tuğastay dilderi İlderinde gülderi Bal ilderde kızlar yırlayhan tuğastay dilderi Bizde vaktanıp gönlitmeydir maqtanıp Biz uramdan ötken sakta hayran kala tutkalıp İlderinde gülderi Bal ilderde kızlar yırlayhan tuğastay dilderi İlderinde gülderi Bu ilderde kızlar yırlayhan tuğastay dilderi Таналар уиншаудын племенное хозяйство. Основной шушундан башланай, мына кызлардан. Алар бузауларын үстүрәләр. 10-15 ел эшләр, кызлар тырышып эшли. Разы рахмат. Әйдә таныштырып үтәйек. Ахметшина Роза. Фатирны сыктанайдын. Шöyle бергә килешеп, тырышып эшләр. Ничәнче елда булып башлап эшләйсез? 10 ел инде. Мен давно şeyken
15 yıl. 15 yıl тирәсәдер инде. Ату колхозда гел пенсионерлар эшләйләр диләр, менә яшь кызлар да эшләйләр. Var avlının yaşları. Ая. Безнең яшь булса да эшләргә кирәк. Менә быдауларның каравының нинди матур яклары бар, кыен яклары бар. Моны ярата белергә кирәк. Идәге малны караган кебек карыйбыз. Бузалар бит яңа туганы яшь бала күк. Аларны тәрбияләп карарга кирәк инде. Көндә менә әле күрдек бит, күрпә бирәһез, һөт төсрәһез инде бит. Һавын постоянно бар бит инде. Алларында тора. Шуннан кышкына уже карда нигә фермасына кертә инде бит. База, бит. Менә быел ничә быдау булды инде быел? Әлеге вакытта 40? Юк, әлеге 50. 50. 50 башка дәп әле. Мал белән яшисең инде анда. Ул мәйдан безнең өйдәге көйендә. Безнең дә авызларга ямсызлатып торалар. Күп җирдә юк ул ни фирма. Хәзер җимнәр. Лапышкалар бөтен җирдә дә юк караңгыда. Быел еще акланмады да. Елда аклый торган иде. Менә более инкубаторный бәләкәрәк. Бу әкрен ничә үзе аерым тора. Кооперативның родильный отделениесі мына кооператив битендә һәр күп еллар репродукторлык тора, Сементарский парада нәсел маллары үстерү буенча. Аның башы, нашынан башланып, нашы кызлар җибәрә, алар үстергән сыерлар Тюмень ягына да китте, Хабаровск ягына да китте, Казакстанга да китте, Башкортстанның аерым бер районы да юктыр. Аларның куда булмаган җирләре. Куда була бит, шулай маллар бергән, кызлар бергән. Кызлар узак еллар машинада эшләр, тырышып. Яшьтә менә шунда фермага килделәр. Роза килен булып төште, Светлана шу авылда туып үсте. Әлегә соңгы елларда да күп еллар менә инфекционный болезньләр фәннәре бузауларда. Алар кулыннан 300-дән артык бузау үтә. Кооперативта бер генә родильный отделение битендә. Кызларга зур рәхмәт, икесе дә алар почет грамоталарына лаек республика министерствосының. Быел Һаван тойда бүләкләнәләр бит менә. Үйләрендәге монда гына шулай тырышып эшләмиләр, ишегалларына барып кирсәң, үйләренә барып кирсәң, ишегаллар чып-чуар, кош-корт, абзарлары толы маллар анда шутында белмиләрдер инде алар шулай бит. Менә авылда акча юк диләр, алар кооперативта, конечно, бик күп акча эшләмиләр. Ну, основном дөньяларын барып күрсәң, искитерлек мотор. Ашу үйләрендә тырышалар, умартасында тоталар, барсында эшләр. Зур рәхмәт кызларга. Эш юк дип ятмыйлар. Загитова Сөмбел безнең авылга Илеш районыннан килен булып төште. Институтны беткәч тә безнең авылга кайттылар иптәше белән. Башта бит инде малчылыкта, кайттан ки малчылыкта эшли башлады. Ассимиляторлык эшләде. Аннан инде зоотехник селекционер булып, ассимиляторлык эшләгән вакытында республика буенча ассимиляторлар арасында беренче урынны алды. Безгә инде аның ярдәме белән республика конкурсы үткәргә туры килде. Ничәнче елда әле? 2008 елда республика семинары булды безнең хозяйствода. Менә инде соңгы елларда зоотехник селекционер булып эшли. Эшенә һәр вакытта да шундый ответственность барый. Бүгенге көндә менә токымчылык алып бару аның өстендә һәм инде ул эшләнгән генә бу эшне эшләп була. Бу бик шундый нечкә эш. Монда тырышып, үз-үзеңне биреп эшләмәсәң, эшләп булмый бит инде. Үзе сүләр эше турындадырак. Ничәнче елдан башлап эшләйсез? 98 елдан ассимилятор булып, шул ассимилятор булып эшләгән еллардан ук инде, 2005-тә племенной булып кирәгә дип, чыгардык бит инде, шундай. Решение шуннан 2007-дә алдык без лицензия племенной хозяйствода. Шуннан бирле әлегә хәтле дәвам итәбез шул эшне. Шулай безнең инде хуҗалар әйбәт, даяркаларыбыз, эшчеләр барса тыңлап торалар, ни кушабыз шуны эшлибез. Тыңлап торалар бит инде, шуннан
Бузау сыйыр бузаулы, шуннан берле учет барайын. Сыйырларны бузауларны беркабайт ету, өлчейбіз, шулай ой сайын өлчәвін язып барабыз. Яш ярым болғаш, икенче неге көшәбет инде, ондан оларны искусственный осеменение бите, хәзер анда икенче инде безнең Лилия, Насырова Лилия иш булды мына дигән. Кыз эшләй, әйбәт кенә шул бергәләп эшләп алып барабыз инде. Мына бу порода выживаемость әйбәтме булай? Әйбәт. Без инде сементаллар буенча эшлибез. Әйбәт, ике рәт буладыр инде ул. Нидән без штаб теге нәселницен өчен Белгородтан алып кайттык маллар, шуннан соңгысын Липецкий областан алып кайттык. Аларга инде әзрәк кушылган. Краснопёстрый Галштин дигән породаның каны кушылган. Теге сөт буенчарак китсеннәр, сөте күбрәк булсын дип. Бик әйбәт инде, бик әйбәт. Безнең местностька, безнең теге тауларга приспособленный выживаемостьны әйбәт инде сементалларның сорыйлар. Елда сатабыз инде менә, елда без 10% от общего поголовья дибез бит инде 336 башның 34 нен сатырга кирәк инде менә шундый аның план буенча инде. Племенной эшнең законы дигән кебек инде шундый. Шул Балалар нисә, һәм гаиләләр нисек хаклары? Балалар инде 3, 2 малай, 1 кыз бит инде. Әлеге вакытта инде тормыш иптәшемнең әнисе белән яшибез. Балалар читтә инде, но вакыты белән Себердә йөриләр малайлар. Кызым медицинский институтта укый. Әнисе бит инде тормыш иптәшем Супрайда, шул аның белән яшибез. Ярар атып дигән. Колхозда инде. Зур рәхмәт сезгә. Шу колхоздан тотырга тырышайык. Әйе, шулай. Уңышлар теләйек алдагы тормышларга. Бу хуҗалыкта бит 500 баш эремек язылмалар асырыйбыз. 70 баш атыбыз бар. Аның 336 баш сыйыр савым сыйырлары. Сементал тукымы бит. Фермаларда 2 як фермада 25 кеше эшли. Ondan 9'u doярка, 2 телят кытсыбытын. Менә күп фермаларда Конник калганнар скотниклар бит. Кайһы бер фермаларда аклы каралы гына хырлар күрәбез. Ә менә һеҙҙең сементаль тукымына барып сыгу нисек тарихы? Тарихы безнең күптәннән килә, 56 еллардан бирле. Беренче порода сементал кайталар. Сычевский, Украина кайта. Кайта Октябрь колхозы белән бергә булган чакта җилдәр белән Бuna bizga da kelib alagayn bulishganda, ayrilganda. Keyin kitayn 2000 başlarında indi sınıflab. Nesil iş bilan bunday qo'ydilar племенное хозяйство. Jidan olib apaytaq tanalar Lipsk өлкәсеннән, Белгород өлкәсеннән o'zimizga nesil. Tamadan o'z nesil tanalari sata boshlagan. Тюмень өлкәсенә, Нижегород, Нижний Новгород өлкәсенә, Хабаровскка хәтләп киттеләр. Башкирия, Казахстанга алып чыктылар. Түлемле порода инде. Сементал тукымы. Нәсел маллары. Менә монда фермалар битендә акланган, яңа менә профнастилмен даже апланган кырышлар күренә. Монда битендә 2 як фермада 500 ферма киреп, программа Шулар вакытында шарып калынды. Эшләр өчен условия бар инде. Условия бар. Молокопровод иште, транспортерлар эшли. Навоза удалит. Проблем түгелме? Тынчлар. Хозяйство. Лагерьларда молокопровод. Эшләргә удобство бар эшләргә. Жылы помещениеларда. Элек менә басуырга тиресләрне сыгырып түгү барына. Шул эшләр барам хәзер. Безнең инде шиткә түгәбез инде тиресләрне, яндырга. Әзрәк түгелә инде. Басуларга да басуларга түгелә.
Соңғы жылларында да жыйылыраак кетти. Яра, зор рахмат. Кооперативнің алдыңғы мал қарашысы Ильсур Мадасомов мәктәпні бүткән ке шушы кооперативта қалды бит инде. Башта комбайнер булып ташлан бит әсенә, механизатор булып эшләгән, шуңа инде күп узак еллар шунда малчылык өлкәсендә эшләп йөри. Үз эшенә һәр вакытта ответственно относится бит инде. Зур рахмат аңа. Нагымыр нәрсәдә узарда инде шулай бит. Ферма bizim малыштагы ферма бит инде. Шатман Мутафсалар 12 елда капиталь ремонт үтте. Республикада булган 500 ферма дигән программага кирип, нәрсә эшләнгән, шуннан бирле әле бер ремонт эшләмәгән, нәрсәдә үз урынында бүтән нәрсә механизатлаштырылган. Мал су içerisinde kiri suda başta mekaniklaştırgan. Gülsür silap git. Ничек әзерек бара кышлауга? Кышлау. Буда транспортерларны курадык. Мына мойлыйбыз. Мойлап, әзерләп, кышкылыкка отылмышы эшләргә дип планнар инде шундый. Дайын система әзер. Дайын система. Мына юллар бит инде. Сайылтыларны орап чыктылар. Орап чыктык шунда бергә. Сыгал чыктылар. Капкалар. Шушы әйбәт. Шунда. Ситләрне орап чыктык бит инде. Ничә урынга менә бу здание? Ничә баш малга? Где-то. Алар һәрберсе 300 башка исәпләнгән. Бу шунда исәпләнгән бу басы да менә. Монда тагын бер басы бит инде. Зур табаш сыйыр сыя инде. Беләгенә. Бия. Менә. Ошо паласага. Паласага. Бака шулай куябыз инде. Ну исәпләнгән 300 баш малга. 300 баш малга исәпләнгән. То есть даже просторныйрак. Кеше булса Иркенрәк. Хаттырып маллар. Шуңа кеше юк бит. Ярар, зур рахмат. Яшьләр чыгып китә. Бар иде авыл ишында Иванның су тегермәне, шунда онын тартып кайтты, иген төяп килгәне. Тирәкта дан тотучы бу тегермән бер булган, иген төялгән улаулар узганда тузган. Тегермәннең буасында йылтыр балык үрчеде, үрдәк паз йөзде суында, шунда халык көн күрде, бала-чага рәхәтләнде, йөзеп чумып суында, яшьләр бәйрәм үткәрделәр ямьле буа буенда. Буа да юк инде хәзер. Тегермән дә таралган, кибетләрдә икмәк әзер, саласы да калмаган. Авыл ишында тик тынлык, нидер җитмәй бу җиргә. Йөрәгемне тырный шомлык, кергәндәй җан тар гүргә. Олы кыйы, авыл уртасында шылтырап чыккан, шишмә суын халык яраткан, анда ират таштан бура салган, яшь киленнәр җырлап су алган. Таш кыйының ишеп татлы суын, ничә буын үсеп буй җиткән, күп үсмерләр шәһәр якларына бәхет кышын эзләп юл киткән. Хәзер инде яшәү заманлашкан, су үткәргеч өйгә юл алган, олы кыйы инде онытылган, булган сукмагы да югалган. Шатманым. Мин кояштан иртә торам. Кунак булып кайтсам да, юкла ял итеп килен, кичтән әйтеп ятса да. Нишләп юклап ятыйм инде? Тизрәк тауга менәсе. Бүре кулыннан кояшның чыкканын бар күрәсе. Йөгерә атлый менеп җитәм. Өлгердем бит, өлгердем. Кояш нурлары чак кына тау башыннан күренде. Алтын нурлар авылымны иркәләп уяталар. Салават күпере кебек
Tüslerin oynatalar. Ey şatmanım, şul kaderli, yaratan bit min seni. Benim tuğan avlum dip, maktanam günü tünü. Bizning avulda kişiler keng ko'ngilli, yumardim, şotmanga yaşagandadir. Gel baxtli, gel şoddim. Eng o'ngan igin iguvchi, eng tirish sıyır sovuvchi, eng bo'lgan kutuvchi, eng shap shofyor ham tuzuvchi, eng aybat o'qituvchi, eng nomusli sotuvchi, eng usta kiyim tiguvchi, eng motor bola sug'uvchi, eng botir kurashchi da bizning avulda yashaydi. Igilikli, izgilikli, mehribonli, shafqatli, shotmanda qorti yashab. Shunday avulda tug'anda men da shotlanib yashayim. Shotman tug'an avulim deb men kel maqtanib yashayim. Rahmat. Бактигария Зиннур кооперативінің әлі уақытта отларын күті, отларын қорай. Бактигария Зиннур армиядан қойттан ке кооперативқа ішқа келді. Башта механик болушады фермада көрдегіз бітінде. Анда терес төгу бүтін нәрседі бітінде механикалаштырған аларны Зиннур қорады. Әлік уақытта әсем абзойым білен шылайды. Әлігі уақытта енді мұнашы отларыны күті әйтіп кетірге керек, қояш жасада Зиннур ішін тырышып ішлей, жеріне жеткіріп, әлі кооперативта отлар бар, 90 башы бұлтыр бітінде, неге бірінші январға өткен ел әдірек бітейінде құлынлар сатылды мұна, көп күн айтып, әдірек мал кәміде құры болу сәбәплі, әлігі уақытта мұна кере бітінде қаршы маллардың санын жеткіреге тырышабыз. Зиннурны айтып кетерге керек енді, ол кооперативта ғана түгіл. Үйінде де тырыш, кішіге ярдамшыл, молодец. Үй тұтырып, мал асырай, іс жоқ деп, ақша жоқ деп, аптырап ятмай. Зор рахмат, Зиннур өзі сөйлеп кетіредірек. Неше ел шайбет колхозда? 19 жылдан берлин от күтемін де мен. Армиядан қаққа 93-та қайттым да. 93-тан бері шытланайын де. 6 ел механик болып шайым да. 99 жылдан әлі күнге қадар от күтіші олай беремін де мұна. Мана бізде бітінде ноябрь ойларында қорлы басуларда көрәбіз тибіні берген отларында. Ол мына отларға файдалы му или все-таки урожайға да айып файдалы мына ұжымны хереклету бар бит? Бар енді ұжым зор ұстауыланы отлар әзірек таптауымды таптайындан, ошауында шыны хереклеті әбілай янып ятса да, яна бітінде қалып ятса ұжым. Әбілай бітінде файдаға енді, отлар да көрейіп қалашында. Әлігі бұл күтуден есе тейінігі дәл 90? Жоқ, мұнда әлі 60 тересі. 60 айым. Неше қолым болды байыл? Биыл қолымлар шамалы болды енді, биыл 9 ғана болды. Район менше жоқ дейділер неәдір. Ел алама келді құлтардан күскенін. болды. Элек колхозларда қымыз ішлеу барыны, ол традициялар кәншіні жоғалып барайы. Әлі керек шәнді, қазір жоқ енді олай. Мына колхоздың хабан тойына несек отларны алып қаласыз сабыштыруға? Хойлайыз? От ол көріне енді ол қойсын екі шапқаны шында бәлекейден әрі қарысында абайлап. Оларны әдірек еркелебірек, ойырымырақ тәрбиелейсіз мен несек? Дикиот бұла енді бары яланда еріп бітінде құлға елешмей оланда күтуді еріп. Жайлап өзің ереткеш көріне енді шында. Ярар, зор оңыштар хәзгә. Әйдәгез колхозда буны шулай дәвам итәйек. Аның гомер теләйек.
кооперативте кумбагышы беретебиз. Биринчи бригаданын склады, зерно склады ишлери жыйылган бетинде. Илдар Гатауллин завсклад тумуштан бери деп айтырак керек шушу ауылда. Бәләкәй чагында ук мына шундай жерде инде армияга киткәнче эшләп китте. Армиядан кайткач Неде Беларусьта эшләгән битендә основном шулай бит. Пропашный культуралар үстерү буенча бригадный подряд җитәкләде берничә еллар. Бик алдынгы механизаторның соңгы елларда бит инде моны без аны завсклад дип куйдык мына шу неге беренче бригаданың складына бөтен нәрсәне дә бик әйбәт итеп вакытында оештыра. Хәзер эшләрне оештыруда бик кыен. Кеше җитеп җитмәй битендә элек күп итеп мәктәптән җыелып чыга торганнар укучылар. Клубларны чыгаралар, бөтен бюджет работниклары чыгып эшли торган. Моны хәзер инде менә шу 3-4 егет бөтен эшне алып баралар. Эшләр основном механизировано. Бөтен менә завлар эшләп тора. Бу якта 2 зав, Истанбул бригадасында 1 зав эшли. Аларны тизек тоторгалар, хәзер алар искирде. Карап кына тормасаң, тиз генә ватлалар бит инде. Эстер заманда технологиялар һаман. Барсы да эстер заманда технология барса, техниканы әзмә җиңартабыз. Рискларын берсендә югалтканыбыз юк, барсында саклап киләбез. Алар коммунистлар күк, иске техника эшләр дә эшләр, ватмыйлар. Хәзер нитеп иркәләп сыйпап җибәрсәң, еллар үзе бер ничә сүз әйтер. Әле вакытта нинди эшләр башкарыла? Менә октябрь айы җитте бит инде. Кумбагышы берәйтәбез, кумбагышны сез тартып государство ханлыгы сатабыз. Семенә салабыз. Так. Валиулин Рауль абзый. Бана пенсияда булса да чыкты, әлеге вакытта бит инде менә шунда төрле эшләрне эшләшә, вишада битне үлчәп тора. Завток дип атала торган бит инде элек бит инде механизатор булып эшләде берничә ел. Ана малчылыкта основном эшләде бит инде кладовый, шушы зерно складта озак еллар завсклад булып эшләде. Менә олы яшына да булса да, пенсияда булса да, менә чыгып ярдәм итәләр. Монда инде кем төшерсәк тә барса пенсионер, пенсионерлар колхозы күп килеп чыга бит инде. Зур рәхмәт, менә мин алгайдым да бейдә ятмый. Рәхмәт, үзе бер-ике сүз әйтеп китер. Олы кеше. Кулдан килгәндә эшлибез инде без, тырышабыз. Пока тазалык бар әле. Быел погода әйбәт. Ямгырлар үз вакытында күп яуды бит инде менә. Бик алмады инде. Августта яумады. Август булмана я. Булган вакытта әйбәт яуды. Ну ашлык булды инде, бундай ашлыкны күргән юк соңгы елларда. Гайфулла Галлямов. Гомер буе шу кооперативта әйбәтләп басты. Скроллы бит. Бер кайда чыгып китмәде инде ул нашы служитып кайткан ки башта озак еллар водитель булып эшләде кооперативта, алдынгы водитель булып эшләде бит инде. Аннан малчылыкта озак еллар эшләде. Ана хәр пенсияга чыккач зернотокка келде. Монда да эш җиңел түгел, конечно. Машинист булып эшли. Башка эшләрне алып баралар. Бая сөйләп үттем бит менә элек бөтен авыл эшләгән эшне менә шу егетләр эшлиләр. Зур рәхмәт аларга. Ярыш уңышлар хәргә. Егетләр. Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет. Их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах,
они вкалывают на комбайнах. Выпил C2, H5OH, сел на Ниву, рассели маш на ДТ, Дон 500, Т150, покормил перед этим поросят и пошел зять пахать, молотить ячмень. Будет долгим твой рабочий день, но зато ты знаешь каждый винтик в тракторе внутри, получаешь за работу в месяц ты щедрее, комбайнеры. Каждый из них был в армии родной, не отмазался никто, что у него там геморрой. Комбайнеры, трактористы, грузчики арбузных фур, эти парни не являются мечтой гламурных дур. И пускай там террористы пестуются в Москве, но пока такие пацаны есть у нас в стране. Знают пусть враги, все знает сучка Кондолиза Райс. Никогда требья натовская не возьмете нас. Выпил C2, H5OH, сел на Ниву, рассели маш на ДТ, Дон 500, Т150, покормил перед этим поросят и пошел взять пахать, молотить ячмень. Будет долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, волгоградским комбайнерам, трактористам, пастухам. Покормил перед этим поросят и пошел взять пахать, молотить ячмень. Будет долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, волгоградским комбайнерам, трактористам, пастухам. Слава вам! Слава вам! Слава вам! Мына биыл урожай бетінде біздің айбат. Kimligini tanıştırın. Ne? Men Рамил боламын дейсің. Шотман. Шотманман. Мына уборкада еременде. Уборка бүгін биыл бетінде бек айбат. Шәп. Яңғырлар вақытында яуды. Техникалар айбат ішлей былай, нормально. Отылса келіп тұралар. Запчасын алып келіп тұралар. Шулай. Biz de aşağıda mına ubırka bulgaçtan mol etip aşlığını alırız. Yara dur rahmet sizge. Oңуштар sizge, alдағы işlere gide. Aha. Обязательно. А я бы она
Davullanğan yaş hisslərdə boğulanın idüddərəb Davullanğan yaş hisslərdə boğulanın idüddərəb Süngüyünə yaşlar yırlay, süngüyünə yaşlar yırlay Şaranlar da öldürüb Süngüyünə yaşlar yırlay, süngüyünə yaşlar yırlay Şaranlar da öldürüb Tuğan kalhozun süngayım yemlesin boylarında Tuğan kalhozun süngayım yemlesin boylarında Koydar ağına git hem de koydar ağına git hem de sün boya uydarında Koydar ağına git hem de koydar ağına git hem de sün boya uydarında İtim gidip karayım kırda buğdaydar arışlarga İtim gidip karayım kırda buğdaydar arışlarga Hiçbir vakıda sır bir meydar Hiçbir vakıda sır bir meydar Sündüler yarışlarda Hiçbir vakıda sır bir meydar Hiçbir vakıda sır bir meydar Sündüler yarışlarda Yigitlerдің her hudunda yan erirligin al boğular Yigitlerдің her hudunda yan erirligin al boğular Kızlara bir kurudav, kızlara bir kurudav Akılından yaldarar Kızlara bir kurudav, kızlara bir kurudav Akılından yaldarar Bundaylardı bir qaydala kurganın bulmaz dinin Bundaylardı bir qaydala kurganın bulmaz dinin Yandızday tiraga balqay, yandızday tiraga balqay Tuğan kalxozum senin Yandızday tiraga balqay, yandızday tiraga balqay Tuğan kalxozum senin Taş turğığa batıp qarar inim Burulup burulup aqqanı haqmarğa Burulup burulup aqqanı haqmarğay Qanatlarım bulğasar inim Dalğın yelpip tuğanı yaqtarğay Dalğın yelpip tuğanı yaqtarğay
marğına Yine buydarında Uysam iken kırılıp kurayım Uysam iken kırılıp kurayım Ünderimden Ağınıp yırlayım Düşlerimde Kaytıp uğrayım Önderimden Ağınıp yırlayım Düşlerimde Kaytıp uğrayım Добрый, несек быйыл урожай кукуруз бойынша. Хрущевның планы үтәленәме? Буя 3 метр койлага жетерлегенде жыйып кына алырга керек. Ел айбат келди. Язы яңгырлы булды.
августта kızlarda inne kadar yukarıda gittiğinde böyle. Sen savcı olsa mallar razı falan bulur. Ha, yigitler tırışır bir şeyler. Şamil Batoms'un mekanizatör bitindi, ateşler mekanizatörü, bıraklarından mekanizatörü. Var. Bizim buna yoğa kambaytlaşka biri bitindi oldu. Rim abi, en yaş mekanizatör bizden 72 gine yaşana. 72 biri bulmay, 60 qana ona. Şol oyağında yürü başlagandan beri maşinada ateş yaptan aldı. Va kararım abi. Yara. Ateşi şoförü, bırakları varsa şoförü bitindi. Salavat. Служип qaytqandan beri maşinada Kamaz'ı da şulucu bilen bir yaşlara geldi. Kötüngel 42 yıl. Sabir. 30 yaşında. Salavat abdi numalayı, Salavat abdi İstanbul'da ömrü boyuna mekanizatör oldu. Barsa da uca avullarında işlep berilerinde, çitka gitmediler şunday. Yaşap yatağız. Zor rahmat yigitlerge. Biz işlesek, halıkka da iş bula, yaşarga da badmış bula. Bu yıl Paşat kısında tutup boşarlık. Düzgün düşüp kaldı. Abit mi çırasın? Ay, ederek kahın kadırga. Ya! Ya, koyan yaptırım. İsmini bana ettim ki şeye koyuş sözülse. Belekeyine koy şimdi koyuyorum. Ha? Belekeyine koy şimdi. Hayır mı? Onu kuyarına böyle kurtaran koyayım. Oradakinden yaptım. Yani alıştın. Hayır batırmayın. Geri batırmayın söyle. Ozat. Boğurlar tepkilerinde. Öyle mi? İstanbul'dan nereye var? Şapka. Orada yok mu ya şimdi? Yemini var bana tattın. Oscar'larım sen. Hadi mi? Sen ne ettin? Bunları beni de para yapın. Aa, bize yiyoruz. Ya o zaman sürmeyin de. Ya, bir iki kadırgana. Tarih bitiyor. Ладно. Şu günler topu yigitlerin ileri yok. Тоже около. Все, вот градусlar bitti. Плюс 15 максимум. Orada yavru kaldı. Ладно.
Üyelere basma halam. Azat Magazov sözleri, Gimaldinov Şamil köyü. Туған топырақ. Розалия Шегапова сөздері, Гимальдинов Шамил күйі. Yağıma qaytam yerge yatım Tığlar inem ülen üskene Tığlar inem esalığı
Жылар инеме салығып тауышы тарым кеске яла елдер үскені Yağıma qaytam yerge yatıp Esirinim şişme hıvdarım Dağlarım kızlar yırlağa Шотмантамақ ауылы халқы Дистан Канзафаров нәсілінен санала. Оның атасы Канзафар Рус хөкүмәтенә кушылыр өчен Казанга барган 4 илченең берсе булган. Әлеге яшәү урынына күчкәнче алар Татарстанның Минзәлә районында яшәгәннәр. Борынгыча Сарайлымның волысы Дистан төбәге. Хәзер аларны Көнбатыш башкортлары дип йөртәләр. Шундый мәгълүматлар бар. Минзәләгә киткәнче алар бу якларда көн иткәннәр. Ләкин ниндидер сәбәпләр буенча Көнбатышка киткәннәр. Ваит Дүсән, Елбулак, Җилдәр, Баязит, Кәркәле авылларында яшәүчеләр безнең авыл халкының ерак туганнары булып торалар. Ни өчен соң Минзәлә өязе Сарайлымның булысында яшәүчеләр көнчыгышка, ягъни бу якларга күчеп килгәннәр? Моның сәбәбе берничә. Җир җитмәү, патша хөкүмәтенең кысырыклавы, көчләп христиан диненә күчерү, Шотмантамаклар Минзәлә районы Саклабаш авылыннан. Шотман авылы Львивская комиссия мәгълүматлары буенча 1755-1770 елларда барлыкка килгән. Аңарчы җилдәр Аят авыллары инде булганнар. Безнең авыл ил күле башкортлары җирендә урнашкан башкорт припущенниклары булган. Ревизский сказкаларда Шотман авылы беренче мәртәбә 1816 елны искә алына. Ул вакытта авылда 111 ир-ат яшәгән. Барлыгы якынча 220-230 кеше булган. Авыр яшәү шартларында авыруларга, сугышларга, ачлыкка карамастан Шотмантамак авылы тиз рәвештә үскән, хуҗалыклары алга киткән. 1917 елны авылда 295 йорт булган. Аларда 1740 кеше яшәгән. 1864 дисәтенә җире булган. 2 тегермән тотканнар, 20ләп гаиләнең үз җирләре булмаган. Чагыштыру өчен 1917 елны җилләрдә 339 йорт булган, җирләре 1724 дисәтенә. Колхозның 1929-30 елларда тәүге оештыручылары 1929-1930 елларда Рәмиев Зиннатулла Рәми улы, 1930-31 елларда Хайретдинов Әхләметдин, 1932 елда авылда Октябрь исемле колхоз төзелә. Аның тәүге рәисе Магасум Габдулла Магасум улы була. 1934-41 елларда Минебаев Исмәгыйль Минебай улы, 1943-49 елларда Муталов Мөхәммәд Муфаззал улы, 1949-52 елларда Ахмадуллин Хәллә Ахмадулла улы, 1952-55 елларда Гатауллин Губайдулла Гатаулла улы, 1955-56 елларда Минекәев Рәиф Минекәй улы, 1956-59 елларда Вәлишин Хайдар Хәмидулла улы, 1959-61 елларда Җилдар авылына кушыла һәм колхозның рәисе Успех авылы кешесе Антилогов Тимофей Иванович була. 1964 елда ул Урал исемле колхозга әверелә һәм Шотмантамак, Исламгол, Яшелкүл һәм Колосов авылларын берләштерә. Берләштерелгән колхозның тәүге рәисе Вәлишин Хайдар Хәмидулла улы була. 1961-65 елларда Насыров Әнвәр Хатип улы, 1965-71 елларда Вәлишин Хайдар Хәмидулла улы, 1975-79 елларда Туганов Мәҗит Губайдулла улы, 1979-81 елларда Сафин Венер Гатфан улы, 1981 елдан алып 2001 елга тиклем 20 ел буенча Шаймарданов Равил Шагали улы җитәкли. Ул җитәкчелек иткән дәврдә авылыбызда бик зур үзгәрешләр була.
Яңа мәдәният йорты, балалар бакчасы, яңа мәктәп бинасы, фельдшер пунктлары ачыла. Колхозда малчылык объектлары, шушка фирмасы, яңа гараж һәм МТМ ашлык складлары төзелә. 1998 елда колхоз кооперативка әверелдерелә. 2001 елдан алып Урал авыл хуҗалыгы товарлар җитештерү кооперативы рәисе булып Аглиуллин Зөфәр Биктимер улы эшли. Бу дәвердә Истанбулда башмак абзары, Шатмантамакта конюшня салына, ике якта да фермаларда коровникларга тулысынча капиталь ремонт, ике яктан да яңа летний лагерьлар төзелә, дуңгызчылык фермасында реконструкция, Истанбул авылында водопровод яңадан эшләнде. Шатмантамак авылына Шишмәдән 2 буй водопровод, авыл эчендә водопроводка ремонт, Шатман Истанбул юлына капиталь ремонт һәм башка эшләр эшләнә. Кооператив сементал породалы нәсел малы җитештерүгә лицензия ала. Кооператив авыл халкының тырышлыгы белән Шатмантамак авылында мәчет салына. Әлеге вакытта кооперативның баш зоотехнигы булып Муллабаев Рәфис Равил улы, баш инженер булып Гатауллин Хәлил Губай улы, баш агроном булып Насыров Таһир Расфар улы, баш ветврач булып Насыров Салават Таһир улы, баш бухгалтер булып Гатауллин Марат Азат улы. Зоотехник селекционер булып Загитова Сүмбел эшли. Кооператив барлыгы 5349 гектар җир били. Шуның 4689 гектар авыл хуҗалык җирләре, 2392 гектар сөренте җирләр, 597 гектар пешәнлекләр, 1700 гектар көтүлекләр. Кооперативның 46 миллион 407 мең сумлык төп пунктлары, 27 миллион 345 мең сумлык әйләнештә йөргән фондлары, барысы бергә 73 миллион 752 мең сумлык фондлар. Әле кооперативта 100дән артык кеше эшләп йөри. 436 кешенең җир пае бар, бер кешегә 4,7 гектар тия. 572 кешенең милек пае бар. Кооперативта 22 трактор, 14 автомобиль, 3 зерноборчный комбайн, 2 кармал-борчный комбайн. Кооперативның 22 елның 1 январына 649 баш эре мөгезле терлек, 336 баш сыйыры, 92 баш аты бар. Совет власы урнашканчы авылда 3 мәдрәсә була. 1928-30 елларда тәүге мәктәп ачыла һәм тәүге укытучылары Мәрфуга апа, Казлов Осман исемле кешеләр булалар. 1952 елда Шатмантамак мәктәбе 7 еллыкка, 1958 елда 8 еллыкка әйләнә. 1987 елда 2 катлы яңа типтагы мәктәп ачыла. 1990 елда Шатмантамак урта мәктәбе итеп үзгәртелә. Мәктәптә 33 ел буена директор булып эшләгән Шегапов Фатим Бәхтигәни улы яңа мәктәп салыр өчен бар тырышлыгын сала. 1994 елдан алып мәктәп директоры булып Габдрахимов Фәиз Минәхмәт улы эшли.
Самолеттан қарап бардым біздің колхоз қырларын, самолеттан қарап бардым біздің колхоз қырларын, қызмет жолындадан алған ішен матур қызларын, қызмет жолындадан алған ішен матур қызларын. Қызылға құллары, матур су алулары, қызылға құллары, матур су алулары, өзіміз шешкен қырлар бұйлап көңілі барулары, өзіміз шешкен қырлар бұйлап көңілі барулары. Жырлар жырлап жеңсіз ғанып ішләп юри қыршылар, жырлар жырлап жеңсіз ғанып ішләп юри қыршылар, жыр білән қызметіне бәйләп шат яши колхозчылар, жыр білән қызметіне бәйләп шат яши колхозчылар. Қызылға құллары, матур су алулары, қызылға құллары, матур су алулары, өзіміз шешкен қырлар бұйлап көңілі барулары, өзіміз шешкен қырлар бұйлап көңілі барулары. Сандуғаштар матур сайры жайның алсу таңында, сандуғаштар матур сайры жайның алсу таңында, бармын таушы шыңлаптыр аязғы сабан тойында, бармын таушы шыңлаптыр аязғы сабан тойында. Қызылға құллары, матур су алулары, қызылға құллары, матур су алулары, өзіміз шешкен қырлар бұйлап көңілі барулары, өзіміз шешкен қырлар бұйлап көңілі барулары. Оқан шишмелері, сабый шоқтан берген мұңнарым, шушы изге жерден атлап кетті, матурлығын түйіп дүнияның. Арышларым тыдайларым, басыларым қырларым, yaktı ömürler, jırlanışa jırlarım. Tuğan jirim, tuğan yüreklerim, bizge toprak zenger köklerim, bayığımını
kütüden Kütü seni siber kıtır kılgata Şakirlar darında kılgata Kütü seni kılgay olur zirteyi kapılları Kütügüne hüyeyi kemül hemine uyları Kütügüne hüyeyi kemül hemine uyları Колхозның второй бригадасында хауын бара. 2 хауын сыбыз 90-100 баш хайырны шулайтып үткәрәләр көндә 2 тапкыр. 2 тапкыр хаула бит инде, я? Ничәдә ертен? 5тә? Именно киске 5 бит. Ай. Менә безнең монда көтүсләр йорты. Киреп сыгайгалы танышып
Көтөшө шунда. Онырға может. Ялтырға. Хаумағағыз. Ай, так, мына біздің бесменный көтөшебіз кім әлі есімі? Иван. Көрші ауылдан, Толбайдан. Иван Казанцев. Ай, елда келетейбіт шулай? Ай, уже 8-ші ел ішлайым. Вот. Несе баш бұйыл күтілі? Хайырлар? Бұйыл азырақ болды. Көп маңына қалды? Әлі 138 голов. Болтыр было почти 200, 198 мені. Неше бала кәмей кетіп бара башлар? Ну, соттылар таналарына. Түгі нетелеріне соталар да, шуңа кәмей. Бұйыл күтілік еркен бетінде өлен көп? Уран етерлік. Хүт беру көтәрілдедір енді, әбет? Көтәрілді бұйыл сүт бар. Балтырға құрылық елті көл бетіне сөтеке? Уражай бұйыл, әбет? Болды, әбет болды, уран етерлік. Süt de buldu. Але вот мына вот яңгыр каракта бит yok бит. Самый как раз вакыт яңгырга yok. Хәзер менә көндәлек график битендә ертәнге 5-кә кертә көтүрг хавырга бит. Ая. Шуннан киске 5-тә. Ая, киске 5-тә тоже на дойку. И сәгать 7:30 сыгабыз инде. Тынгылыкка. До темна. До темна? До темна пасем, до 12 янда как. Ну, до самого темна инде. Пасем и все, тынгылыкка ягабыз. Ая, кардыга. Потом сармайбыз большевиктан. И шу. Вот бүгін пересменка біздің, har смена келе менің. Рауль напарник, Рауль. Ішлей уже 9-шы ел бетіне. Мен. Понятно. Шулай. Эш былай нисек ыңғайға бара ма? Бара, эшләргә була. Эшләргә була. Була. Турасындар главное. Турагас эшләп була. Ярар. Менә безнең механик дип әйтәйек, мен кем була әле һез монда? Оператор. Менә көндә шулай зайдан аппаратов сыгып торадыр инде көндә. Көндә булмай. Шу аттасына бер-ике тапкыр була инде. Шундай заменалар. Былай оборудование исправно эшләй инде. Әйбәт. Һәм менә уже беренче елмы тоже подряд? Юк, мен беренче генә ел. Бай Обкатку прошел? Посменный булып йөрдем. Элекке кем ине? Кемне алмаштырдың? Ганиев Рашид тагыйны. Шуннан һез бит менә элек гел трактор механика шунда эшләй инде. Внезапно монда эшкә күчтегез. Нисек соң? Кыйын түгелме? Иттән тору гына кыйынрак. Эшкә килеп үтәргә. Биштә торырга кирәк. Шул сагына барып, балай кыйын түгел. Амуслар әдгәнә бит хәзер элекке күп. Машина килер. Кулышы юк. Весь механика. Кулышы. Ураш ташы гына. Ярар, моштар трехер электрген. Рәхле. Ял тавар кирәк бит кинолар карап. Şişməyərlay, salğasınlay, Hular hava balığına. Şişməyərlay, salğasınlay, Hular hava balığına. Bir qadarın yaydarıdım, bir qadarın yaydarıdım. Yayka kukle taqına, yayka kukle taqına, taqına. Zangar kukda, kuşlar uda, yerga hivle sangana. Zangar kukda, kuşlar uda, yerga hivle sangana. Bil qaderin hiddarıdım, bil
tanrasirta Yeltan maysa hiskena Kisamirta tanrasirta Yeltan maysa hiskena Колхоз Уралыбызның ферма номер 1 Шотман тамақ дойкаңа келдік. Әйдегеделі танышып өтейік, нинде эшләр бар икән, кайда икән. Кояш нурлай, тапса ярлай, килә көләс ялгына. Кояш нурлай, тапса ярлай, килә көләс ялгына. Без кадәрен ялларыңда, без кадәрен ялларыңда, яд өметлән алгына, яд өметлән алгына, без кадәрен илкенеңдә, без кадәрен гомереңдә, гомер кайдар алгына, гомер кайдар алгына, Mana fayda öt. Öt diyela. Ayye. Hayırların da yerinlerin bu yap koyununa girme pamadaga. Ayye. Ne günde nise hayır kere? 50'den artık. Ha? 50'den artık her biri bizde. Her bir kişiye. 2 kişiye bit. Ali. Yok, 4 gruppa. Bir yakta iki, bir yakta iki. Şuan bu yılga nesek süt ulennin koyuluna gana karab belbette ulen nıksa. Süt normal indi bu yıl. Süt bu. Yarar. Eşler ortamından. Allah'a. Biz Adrek kolxoz için kurhatıraya geldik hele. Hamar. Ayy. Şuan Alivra pay nisek işler bara. Da joyla barayın, koya barın. Hayır duru kileyinde günde şulay avurgan. Ya minde neyindi? 50 sıyırına kildim yolanga. No 48 sıyır kaldı. Her kaysı var şulay 48 ilişer. O biçimde hemen teke silahın silahına bırak. Yibeririz. Mana şunday işte hadi bitne uzak şey bitne sayılar boyuna burada. Heyken higesi yanının noyabrında. Üçüncüsü
Ondan sonra bütün diketler buldum. Ağlarımla 92'den bir dayak. Nana bir yarışka var, birisini alıp kayttım Allah'a şükür. Nasıl var? Bıyıl bitini bek olursa yaykelep uyı ulan bitinde büt özgerdi mi gerek? Hütler arttı indi ya. Bultırga hemakta bultır kuruluk oluyor. Bir hütler arttı Allah'a şükür. Hayır başa ederek Ortuğa baram, bir türlü duramam. Bu bir türlü ortukta koyasın da başmaklarımız ortayın. Ortukta koya. Bu bir türlü barayın. Olay uhadım sıyla kalmayın. Bu sirlahlarda kitabı için alır. Kıbrıslıkla. Nasıl öyle bir şey bir şey indi. Bunları koyar, internette koyar mı? Neydi? Kadın сельхозработников film işleri. Süper ayranı da kubrak şahane kırtıgır. Ay. Nakar koy, boşana gitler. Nişeyim, onları kalkızdayındı. Elek bitinde komünistler zamanında plan barını yapınsa kavun planıp öteleyini turbayın. Kadir nini normatifler var. Eller plan var indi, öterge var ve öterge hepsinin durumda. Var plan var, öterge gerek. Süt kıvrak bulsa yakşılar, karpatlar kıvrak bulsa. Hayırlar ödegini tanıp duramı? Hayır, tanıp narsa gitti, her kimine. Bana benim iki kapka. Ana aygan iki kapka, her birine sıyırlar şunda gidip basalarına. Başmak sağında kulup iletemiz, kırtıp iletemiz. Şöyle ilanıp giderler. Bu kadın hayırlar işinleri var mı? Var. Her bir senin isim var. Kimler var? Masa malış, masa madamka. İsimler, manası ne? Maya. Masa lentı, her bir senin isim var. Onlar isimler sakırabız. Ne olsa bana mal otuyup sakırdım, çıkarıp geldi. Didapşine bardırın da, min starşı rakıp, nagıl yarakları kırarın da direkt oldan. Olaraklar oldan, kırar. Hiyerarkiye var ki Var. Ana yaşlar, ortarak durar, ana yaşlar. Buna boşmak, kultur boşmaklar, buna yaş üstevler, ortarak durar. Buna olup hayır durar. Olup hayır ki oltarak. Ber kırıklar durar oluyor. Kolay. Bunlardan bana sonra bolsuğa başmak, qaysı başmaklar da 700 başmaklar berip keldi. Ne şulay? Yarar zor rahmat sizga, zor oңuштар sizga. Rahmat. Sen favori şarga da şarga. Rahmat bey. Hayır, vallahi bize pensiya yakın. Hayır, pensiyaga oyak bastım. Allah'a şükür pensiya yakınlaştım ben hayır. Ekin soğallar bize pensiya. Ketip turarlar bize. Ödegelge sменщиктар табагыңыздар. Давайте. Или давам етәбезме? İşte. Bilmey. Selametliğe karar indi. Şulay. Ben muhat, davam eтербез. Yarar zor rahmat sizga. Mana yaşarak yaşlılarga beregeli. Kim bulaqı? Mesela yıl şehir bulaq işte burada. Aygül balam. Aygül balam. Aygül. 11 yıl bulam. 11 yıl şehirde. Ay 11. Şunun hayırların isimleri itikide turan mı? Kimler kirdiler öyle? Öyle zip Malina kirdi. Şeyke Belok. Desek bu yıl kulemi var mı? Kubeyde mi? Bugün bu yıl былтырға қарағанда бар, sütler var. Mana şu üstü de azrak işteyini. Hayırlar bir kapıdan işitmey, уже дрессированы bitinde. Ay. Her bir özünün ornuna gana kirayı. Ay, mana şu ne pigavon bulganda tibineler. Ладно, zor oңуштар sizge. Aha. Şulay kalpozun işini devam eteyik. Gündürmeyek degende. Ay. Холодильник bitinde. Mana mında әдірек қожалықны үйлеп өтігі де, mana mında нендей сық деп атала. Бұл бөлме. Bu молочный бөлме мына аппарат. Молочный бөлме мына. Бұл ферма холодильник міне. Айы, холодильник. Мынанда мына аппараттарын, мынанда аппаратты элебит бұл. Мынанда аппарат юалда, мынанда элебит. Ne? Аппарат юылмасынды. Автомат өзімді юыл, мына сулар елтіп, автоматтарында юылайынды. Мынан бетінде молоко алып кетейік, şu yumurta. Ayı mınandan süt kiler, mınanda zatırlara süt kiler, mınandan süt kitay yumurta kiler, mınanda sütler. Ata молоко uzak biteydi itten. Salavat gel, ver!
Haumağız. Haller neyse? Ben Yılnur Saadettin Yılnur. Sapıkı Ural'da şey bana neşe yıl. Kütü kütəmiydi bana. Buzağda gittim bana sıyır kütəbiz. Hala evet gına bara bana kütüler. Yağmurlar yağıp duraydı bana evet. Şunsa evet buldu yağmur yağanlar. Urajaylar da evet. Bayıl gayet особенно вообще. Ay bana evet bu geldi. Urajaylar da evet ona şey siller var indi bana hala evet. Sıyırlar da sıyırlar börek bir aşağıda bitmeden hazıra geldi. Evet. Hayır baş neyse bayıl. Neyse gayet. Bula evet kınayın sıyırlar alıp koydu nazara. Neyse baş oldu bayıl. Bula izden artık arasında. İki grup var ne? İki nida kita şu. Yaklar evet kına var. Şura ne? Kitabız ne kışkılegende bana şu kitabı çıkara. Evet kına var. Erten 5'te doyka bitne. Ay. 5'te payta ay kışkıleg bitme bana şu. 5'te. Sen tüngülükka. Tüngülük kaçtığabız indi. Neyse hatta bir de. Şu umber unikler bulayın da bana sonra nitaha Kur'an şaşadan ne kadar. Yerler üzeri koytam ele koytarga turu kileme. Bay koytarabız indi. Yotalar bitinde duygaş. Onsa da var evet. Ulan bu say var. Vay boğalar var. Kirip yaltırık urnak bu. Var onsa evet. Şu buldu. Yana zor rahmat değil. Şatmanım, yoktur senden güzel yerler. Tuğan avulum şatman, irkeliler mineciller. Avulum sine kaçsam, ezgegine kurmay tursam. Sağınam seni şatman, şundu irke avulun bitmin. Avulum minim şatman, şundu avulum bulğanğa. Şatlan kögülüm, şatlan, min yaratkan güzel yerler. Şatmanım benim şatman. Yarlarımda bugün basıttıran Yazıkaydimin tuğanı, balışaktan biri tanışlığa, hatırlığın silim kuanıp, Yazıkay yılğa, dimgağa, yakın Allah sizin ara, yarlarımda senin talların var, bizler arın bulkun taba, direk işitilgen şu yılğa, Yazıkaydimin tuğanı, vardır Allah sinde şairlerin, hatırlığın küratıranı. Gidip uzaktıra almam, yoksundura avul tağların, sağınamın aktıl kılganlarının. Diller isken sayın şalavın, bala çakım ütken şul talarda, jirat jitse kütüler. En kızığı şangı tağıp sinden, okta jitiz tüven işi var. Kış salkını bitme tuğla, kulaklarda şыңlый tağ mıngı, bikirtler kürüp korkmuşa. Min tağlarda üsken tağ ulu, sağınamda turam şul tağlarını, min yaratmin çitte yerge, üz bazı kibik yakın көрген, min tağlarga karşı yegirem. Bala şaka koytup keldim әлі. Tağ boylарын inglep, boylap yürüp. Koy orada dünya üzgergensin. İsim gitti, üzgarışını görüp. Bu orunlar elek sazlıydı. Kozlar kiteydik balacakta. Bepkelerin korga olmasın deyip, jiratlaşıp duraydık, sakta. Şılkan yatıp bulutlarga korap, hıyal dengizinde yeseydik. Su buyuna düşüp, yoğluk bilen, neni ütüklerini süzeydik. Yazlar jitkeş sarı çeşeklerini tövgü tapkırmında göreydik. Üge yana frakların jıyıp, motor takıyalar üreydik. Tağ betinden urgıp, berip çıkkan şişmeler de ellen işeviydi. Bepke kütüp yürgen balalar da gailede dörttev, bişeviydi.
Хәзер бу җирләрне басып киткән, үзлегеннән үсеп чыккан таллар. Элеккеге кебек үз иркендә йөремиләр инде монда маллар. Кай арада үзгәргән бу дөнья. Исем китте үзгәрешне күреп. Бала чакка кайтып килдем әле. Тау буйларын иңләп, буйлап йөреп. Tәрәзләрдән кәмшикән шелтәр, шау чәчәккә утыра яраннар. Ишек алды яшелүләр генә, сагындырган икән шул алар. Эх, бер шәрмендә тауна, басу кырларынан урармын. Әткәй белән җитәкләшеп, сабан туйларына чыгармын. Әткәй печән чаба чәчәк исе, әни салган яңа икмәк исе. Әрмисе, туган авым исе, сагынып керде бүген төшемә. Ни каршы чыкты, яшь тамчысы аның күзендә. Әнинәренә сарылдым да, бала чакка кайттым төшемдә. Эх, бер кырларынан урармын. Әткәй белән җитәкләшеп, сабан туйларына чыгармын. Әткәй печән чаба чәчәк исе, әрмисе, туган авылым исе, сагынып керде бүген төшемә. Әрмисе, туган авылым исе, сагынып керде бүген төшемә. Туган авылым исе, сагынып керде бүген төшемә. Сагынып керде бүген төшемә.
матыр, ләкин мин бик тиз ағындым. Авылымның итін, хөтін һәм қаймағын, тойдым былтыр ақылды общагынан, Олатайдың пенсияғын қайтып алам. Ауылыма, ауылыма, қайтам әлі туған яқтарыма, тығып өткен ауылыма, қайтып келем мен бала сақтарыма. Біздің өсімін әттеген текке қала, ләкин кіта онда бек тез бошап қала. Стипенде адына қала етмеймін, шуңа ауыл көңіліме яқын бола. Ауылыма, ауылыма, қайтам әлі туған яқтарыма, тығып өткен ауылыма, қайтып келем мен бала сақтарыма. Ауылыма, ауылыма, қайтам әлі туған яқтарыма, тығып өткен ауылыма, қайтып келем мен бала сақтарыма. Ауылыма, ауылыма, қайтам әлі туған яқтарыма, тығып өткен ауылыма, қайтып келем мен бала сақтарыма. Итке төші әсәйімдің ашудары, олым тыйып баштарымдан ғайпаудары, еттер мында яңақтарым ғывырыла, ағылғандыр мені ауыл қыдарыла. Ауылыма, ауылыма. Әлеге Урал колхозына қараған Исламбул һәм Кәреш авылдары 1900 елларның башында әлеге Бишбүләк районы Отнай авылынан күсереп ултыртыргандар. Беренче тапкыр булар 1912-16 елгы ревизик сказкала күренәләр. Гомумән алар малсылык менән шөгыльләнгәннәр. Революциyaдан һуң авылда совет властын урнаштырырга Шәңгәрәй Насибуллин күп көч сала. Исламбул һәм Шатмантамак авылдарынан берничә хуҗалык күсеп, Яшелкүл авылы барлыкка килә. Яшелкүлдә беренче сельхоз артель төзелә. Аларга дәүләт ярдәм итеп ат сәскесе һәм башка ер эшкәртү коралдары бирә. Колхозлаштыру усырында башлап төзүчеләрнең бере һәм председателе Мөдәрис Исламов була. Ул колхозга Кушъелга дип исем бирелә. Хуңнан Кәреш, Исламбул, Яшелкүл берләшеп Шулпан колхозы оештырыла. Шулпан колхозы тәүге көндәрдән үк районда иң көчле хуҗалыкларның беренә әверелә. 1937 елда беренче 2 трактор кайта. 41 ел хугыш башлангач авылдан 7 кеше хугышка китә. Шуның 47-һе генә икән кайта. Экономика какшай, малдар һаны кәмей. Хугыш һәм аның һуңгы елдарында колхоз председателе булып Салих Талхин, Вилдан Шәңгәрәев, Мөхәммәд Муталовтар эшләй. 1951 елда 3 колхоз Октябрь колхозы, Шатмантамак, Огонек, Колосовка, Шулпан, Исламбул берләшәләр һәм ул колхозга Октябрь исеме бирелә. Хуңнан Илдәр, Шатмантамак бер колхоз булып берләшәләр. Ул колхозга Октябрь исеме бирелә. Шулай зур колхозга идара итәргә авыр булгач, яңадан 2-гә бүләргә карар итәләр. Илдәр Октябрь булып кала, ә Шатмантамак Урал исеме бирелә.
barma yerde motorluklar beşul yerde doğup ötkenler bizge tiklim de bit utme yerge kilip gitkenler her kim gele verilmegendir ul yaşnap kukrev derde hatin gumer bultun yala bit yaşay bediken yukka tugel der bultun yala bit yaşay bediken yukka tugel der Beru kıyaş aman karahala Beru bulmay zaman gildere Yıldız menen yıldız arahında balkıp yata kişi izleri Her kim gelem verilmegendir ul Yaşnap kukrev derde hatin gumer Bultun yala bit yaşay bediken Yukka tugel der Bultun yala bit yaşay bediken Yukka tugel der Bizin üsün yerde güller üse Kordar yava yelder ifeler Hin ışanma uydu üsün güne Mine eğer yaşaytiheler Bir güç asıp yumgan orağına Bizden birge utken balgumir Bir bizge bizkerek bediken Yukka tugel der Bir bizge bizkerek bediken Yukka tugel der Bir bizge bizkerek bediken Yukka tugel der
boyamina Haklap yürüte izge ferişte Şimdi hağırmağın könün Uylamağın dönü var miken Ötkenderge kiri koytar halar Şundağına tarıp kal iken Hem koydan tit eğer hırı halar Üyedenen min bit kerişten Şunga kura ömür boya mine Haklap yürüte izge ferişten boyamine Haklap yürüte izge ferişten Şunla kura ömür boyamine Haklap yürüte izge ferişten Kırları uyana tong nurları Kengliklerge alıp bara Bizinin basu yolları İgin işinin oңғанылығы İgin işinin hizmet yemi İgin işinin tırışılığı Qarılarından көріне İgin işinin oңғанылығы İgin işinin hizmet yemi İgin işinin tırışılığı Qarılarından көріне Ufuktan bir ufukka şeyilgen igen kırı İrteden kişlerge kadar Yangırı hizmet jürü İgin işinin oңғанылығы İgin işinin hizmet yemi İgin işinin tırışılığı Qarılarından көріне Yollar yaktı bizning yollar urmene Bu qırlarda jiguli at Tuğasından kumele İgin işinin oңғанылығы İgin işinin hizmet yemi İgin işinin tırışılığı Qarılarından көріне İgin işinin Avalama qaytam Avalama 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 qaytam Avalama Avalama
Yakın yine oğlum minen Ağır yollar ötemde İslam kılınma Ağıl kayama Avalanma kaytam bağılganda Alam sağıldarga ağışlarımda Avalanma kaytam bağılganda Alam sağıldarga ağışlarımda İslam zulüma Ağıl kayama Avalanma kaytam bağılganda Alam sağıldarga ağışlarımda 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 Avalanma kaytam Хәзер сүзне Урал кооперативы рәисе Илдар Фанзиловичка бирәбез. Рәхмәт егет. Хайырлы көн, хөрмәтле авылдашлар, кайткан кунаклар. Рөхсәт итегез сезне Урал авыл хуҗалыгы кооперативы исеменнән Бөек Ватан сугышының җиңү көне белән сезне чын күңелдән кайнар котларга. Телибез сезгә алдагы елларда узын гомер, саулык, илебездә тынычлык. Әлеге вакытта менә безнең Урал кооперативыннан бит инде һәм Шопмантамак авылында менә егетләр Украина сугышында катнашалар бит инде. Аларга да сәламәтлек, узын гомер телибез бит инде. Шулай ук аларның гаиләләренә сабырлык, көч телибез. Безнең Урал колхозыннан менә 330 кеше сугышка алынган булган. Шуның 129-ы яуда калган бит инде. Калганнары кайткачтан шушы сугыштан соң авыл хуҗалыгын күтәрүдә дәвам иткәннәр. Аларга да мин зур рәхмәтлемен. Әле менә бүгенге көндә районыбызда 5 СПК бар. Шуның берсе без бит инде менә дәвам итәбез эшне. Алла бирсә, яхшы дәрәҗәгә күтәрелербез. Менә Раул Шагалевич белән Зуфар Бектимирович алып барган бурыш миңа куелды. Шуны аларның маркаларын тотып алып барам инде. Барыгызга да зур рәхмәт. Менә шулай итеп кайтып туган авылларны хатирә бу бит инде хатирә була, хатыр көне була бит инде. Шуны кайтканыгыз өчен рәхмәт. Фильм, фильм, фильм. Фильм, фильм, фильм. Профессий много, но прекрасней всех кино. Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. Фильм, фильм, фильм. Фильм, фильм, фильм. И нам, конечно, лгут, что там тяжелый труд. Кино, волшебный сон, ах, сладкий сон. Фильм, фильм, фильм. 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 Фильм.
не будет. Электричество кончилось.